Sir, nung tini je Facebook post khaimani Hmm. kaisa nung khoroksa titi edition elected edition mongo je post khaimani al jaga neglect khaijaga ham hairi se khaimani uddesho tamni bagai nung o post khaina langa sir. Khulumkar uddesho je ang simani bono titi edisi ni elected MDC hnai samania fiaba sarahayung gedalino saimano tini sarahayung ni je International Day for World Indigenous Peoples Day ni celebration in order to honor the midwives tarmane ও যে পারাও আগে বই serai banani somoyo je asubana yogno amno no midwives hangke amni cruises hangka hangkai je health workers ro tabu nurse panungka jes panungka women representation is very important hangka tabu jeng indigenous day hangka hangkai bomno indigenous hunjak culture bai je krungjak firstly environment bai je tongnai rokno tai sini culture dressed by sini household items material culture sini folklore folk tales sini kok samani seinai kereng mosanai kereng folk dancers folk singers all this comprises of indigenous lifestyle and nature fiaba dini ang nungmani ngaka om haisi o jagao je Rajeshwar Debroma ni je convener shibo am haikai honor khaijamaro bu nuglia fiaba omo kaisa TTADC by sponsor khaijak program nei ang khnawo hangka omo to byaktigoto ni whimsical idea by khainya indigenous community saboba tini o jaga sengtam nukha only elected representative rogno boro bisilbak ajaga importance ri tangi thango fiaba society consists of writers journalists filmmakers indigenous singer indigenous dancer wa kereng sei kereng ritaknai kereng e am herongno bu honor nani tongmani nukha kisa masa root show je jasu independence devo staging the independence do we nai kaisa koisu dance khaima bai okha so om high lifestyle jodi follow khai nga kai the real celebration of indigenous day omo meaningless ngai thang om hai salo जों बाहायखो खायलायखो चाइमान खामो ani wana mani gangka om haise nini age जों TSF खाइपुरो ओंथों बा जेकुनु मुभमेन्ट खाइमोन ओंथों जों अनेक बर' रक जों गदालजा फियाबा this time o jagao बाहायखो खाइका in a short span of time amo hotspot ka खाइजागिनाय amo ngai thangka फियाबा o jagao nugia je khoroksa seikreng khoroksa rasabnai kreng ba khoroksa scholar writer am hairogno je honor imani bu nukjagya parani tubuinai je kaise musician ba je musical instrument of practice khai tongnai am hairogno bu honor imani nukjagya tai o jagao je midwives ni je khaimani a concept amrogno bu debate khaya lama himlai hai masalai nai sorkani rang lakh spend khaima bai tongya ko om hairogno public ta younger generation boys ruiti sanana nai যে কোনো সোসাইটি যদি সে একাডেমিশিয়ানস তাই আর্টিস্ট তাই ফিল্মমেকার্স তাই হ্যান্ডিক্রাফট এক্সপার্টস তাই অমহাইরনো जों रिया हंखाय द होल कन्सेप्ट ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटी नो नों सेलिब्रेट खाइमानि ता मिनिं खाबा आमनि साइबो दङ जे ट्रेडिशनल हिलार र असाइ खाइ तंनाय र मताइ खाइनाय kreng र अमहाइरखि सालायनाय जोंबा जों सासा खाइनाय आसक लाख रां टाका खरसा खाइमानि बायबा काइसे पाब्लिकेशन काइसे प्रोडक्शन आमहाइरख खाइमानो फियाबा तिनि आमनि बिसिङो बतङ जे ताबुक तो सोसाइटी चेंज नि थांका सोशल मीडिया नि जुग ओ जागावो कक बरक ताइ वर्नाकुलर लैंग्वेज ताइ इंडिजिनियस लैंग्वेज न तयै मीडिया तै एक्टिविज्म खाइ तंगाय दङ इंक्लूडिंग नरो हाइ मीडिया रनबो ini khoroksa media je jati no tiyoi indigenous issues no tiyinai media activist rok no khoroksa no pan 5 taka ni kolom da rejakha rejagya ke sabni bagi tini o program khaika sabno ba khagya bo amtu ingkha ajaga wo ang sunil koloi ajaga manjanani amani kogya जों we are indigenous activists nogo tongoi bu जों every day जों we are involved with the environment
indigenous activism, documentation, writing by chang among itong. Piaba, as a symbolic representation, nang job je zaga nang, mana government fund by bu nang politicians rong nang honor khaika, ba nang politicians rong no azaga rihin ka, nang society ba sudu one pillar of democracy by nyabla. Society wo democracy wo tongo 4 to 5 pillars of democracy. And fifth pillar of democracy ngaka people's ni voice ni je movement. Omoro buchi ni rights tong. Ngaka o jaga wo na ang sanamu su ta bo je organize khainai. Jahotu honorable MDC Rajeshwar bo o jaga khaika ba a jaga wo bono ang masaka haise. Ngaka omo bo je khaimane omo je jotunu include khaya barin khaya amo jodi mistake ngaka next time correct ma khainai. But om haika just defensive ha jotonu call khaika aku kha defensive mechanism by engya. Serai joto lukurok nogoi tongo serai khnai rok nogoi tongo o jagao tini o jagao bomhai bororok participate khai tai bomhai bororok exclude ngi tong. Khoroksa other than politicians nor a jaga dai sutru nukha. Doctor pha ngi mangkhamo. Engineer pha ngi mangkhamo. Kaisa film director tab sorodriang songai pha ngi mangkhamo. Media professionals opang mangkamo. Sini bisingo si tongo. Social activists, internationally renowned. Dara Anthony Songhairo, borno pan sumugi mangkamo. Piawan nugia. Just because you are elected does not mean that you become the whole custodians of the indigenous community. Eko om hairon sung voice might clay lainai. In the days to come sung amas lainai. Organizing committee busuk TTRC ni fan naka sung amro no busung jasai khai mana lainai. Angka jodi si omo TTAD sini program angkai omo to officer rok se committee khainai borok invite khaina nangmani ingkamo phiabo o jagao elected members rok se borok committee khai tongkha angka nor civil society sin thuturi ma khamo cultural activists rok no encourage khai ma khamo but bipag jagao no nang politicians elected member rok khai angkai what is the meaning of the state missionaries alka je exist khaimane amno kuno meaning kare society cannot be governed only with one section of people o jagao joto section ni population ni contribution by se society ran nai ke je society nini intellectual rokno borom ria nini sikrung rokno borom ria nini resabnai krung rokno borom ria nini journalist rokno borom ria nini kucu rengsireng nogo prengnai rokno nang borom ria tai nini ajagao para tonginai je wanai kereng nok tangnai kereng borno sinung borom ria hangkai nang ajagao indigenous community ni je World Indigenous Peoples Day celebrate khainai amoni ortho tamungkha mo o jagao haini elected members ro wari khailai nai mang borong mang aprani borong no glorify khaina bagi to World Indigenous India. World Indigenous Day speaks to our culture, folklores, folk tales. Chini is a traditional medicine healing. Dai chini chamung nung bai gadalja amai khaimang kang kasi seung ngnai. Plus grassroots participation dangnai. Or to grassroots participation dung dia. Neng om hairo ko sabu ba. Yes, borok society ni chiefs dong no call khaika well and good, but along with that nang real issues no ber khaina ba kaisa songgothon kotorma tongi tong o jagao Tripura ki civil society komung kha social media o horsa na horo saka kan 100 200 300 borok je different unique change maker society ni je indigenous activist borno to sung tubi mano romors namnai kereng ritak nai kereng, kisib wanai kereng, dula wanai kereng, taitamo, nengu cokam wanai kereng, tupi wanai kereng wani, am hairon musung tuwi mamle, because that is what is indigenous knowledge. Guiding tang nai kereng, om hairong no tini om hairong ko salai kang kasi new education policy was even academic syllabus ho, the sini tangmung, sini camung, sini songmung, sini recabmung. Oh my god, khaikang kasi flourish nai. But azagao nang sai ka politician, mane joto MDCs, EM, MLS invited, all are invited. Am hai bayable. Karon nang kaisa responsibility convener manjak. Nini responsibility
cost khainai joto section ni society no the best of the best no tuinai srungnani si o knowledge gap ni no gap nuginai ang nijik masai ka omo je sabno bo nung exclude khlai sabno bo nung include khlai okay tabuk to ojo media journalist rogno azak saya nungya khainai rang maya khainai sorkani beton bu maya mas pension bu maya tubu phana se blogs run khayo YouTube page run khainai jatini mane indigenous lifestyle tai culture no promote khai tong ka odino chung asrai rong no kisapana chung khai meya tai what is the level of school level ni students tai gen zero ni participation tini nukha I don't know it's quite doubtful ka o jaga wo haina kaisa section of the bini generation ni borok bai a circle ni tonglai pereng ma bai to amo unani kobia Piaba ang je ang wansong mani je ang simani je pori mani simani no tui nai siring tong Himalaya. Tamani Himalaya situtui nuktutui siring tong kang hangkai omo bukai sapa. Naka ang je ok kubui kok samani no je sa yang nai pan tong hangkai amane buini be parangka. Piaba seng sini culture no sini community no ti sana ni hingga gele kaisa no khagui kaisa na akui omo to ingka. Neng Anthony Deborah mahai borok as internationally to tong hangkai bono kaisa kok sana ni just bo elected members singya nang bono hangkai nang ringna ni muito krikha do so to belai junia belai tola ni borok jeng academician panangka jes panangka phiaba NITO phrengnai Devdulal Tripura song hai tongo Professor Devdulal culture no tuinai bo belai active university was tongo Professor Mohan song hairo tai senior tong borok hairong no phan nor ringi mang khamo but did they call totally cut off but younger generation tamanai they want to link with the intellectual and the students because youth money to students na kanang o jaga wo politicians rong ni makang simi naina ni bagai indigenous community palai kan kai that is a complete failure and we need to change this mindset of the politically centric je program khaimani rok no TTAD sing thung state government thung amno belai chung encourage khaikang hangka jaya because public fund public ne aro sogina ang thung public program public organize khainani ang thung bibak jaga no politicians hat tari thung haise hayang hangkai baskang ni salo belai kotor movement ngai omo kunu khoroksa ব্যক্তি ni bagi samania the whole system of tamani erani or message everywhere hayang hangkai will be going to the dark we need to transform our mind we need to work for development and we need inclusive society a nation grows when every knowledge keeper mane MA pass BA pass ni knowledge keeper ya intellectual mane BA pass MA pass PhD khaisak mane knowledge keeper ya knowledge keeper hangka je parawo osai khainai je kisi wai tongnai je dol wai tongnai yangkhong wai tongnai violent wai tongnai oma hai rong ni din se tini elected representative rong ni din ya angomo tau sanai ulo sanai same face everywhere amu saya semano je khaimani a borong stage asokja takalai bo amono asokja amu saya ketal faces various themes knowledge amos documentation ro khainani indigenous knowledge to spread khainani haika je jeng sara waldo sini knowledge system soginani phiaba jeng gangkai sapresi khailayo am haikale india society is not governed only by politics society is also governed by other things so public no ang omno sanamu su kubai kok sanani takiri di come up and speak for the truth karon sing kubai kok sawinai sing regret man ko ya phiaba society no sing contribute khainani nangnai buyam siapa nang khana hotabo bofana saja yang imana ba bini koijana saputra pon saja yang imana tam okosaka sajak mani saja yani amka emotional ni beba but je dud ma hanai je hangar ma hanai keprap ma hanai ketui ma hanai amo ang samani karon bo sudo ani voice ya I said this is the voice of millions of people
joto Tripurani public no omai feeling itongka. Our society is tamon borok bubagrani mungno simina lainai bubagrani okono simina lainai bono oko khaika hai khaika tai alka kogu tongo pheba amrongno sana thangya ang but bubagra tamnai ba bubagra hai leader to tong Tripura raijo ba sara bharoto je genang gerei henia bigra khangal amai henia joto level bai si tong itong eke tini bubagra si para thangainai masaya manungya joto community tongman gangkai neng convener maybe you are elected member neng ka busuk jani ingka ba je Agartala centric nai only certain group of people centric khainai neng sauno bari hin sauno bari nyangka omno hli mana nbo je angkhor maya ne angkhor mana nanya social media nugito phiaba representation on the stage o je mane a program amo taisa naithogri khlaimang khamo जों हायरनो साका खांखाय जों कन्ट्रिबिउट खायोमोन फियाबा नों लेतांनि बागै आम कामनांजि यांखाबा बरनि अर्गानाइजिं कमिटिनि बिसिङनो बरनि बिसिङो कक बांलाय दङ ओंखाय नों प्लिज पाब्लिक फान्ड बाय सरकारनि रां बाय अम हायखाय मिसमेनेज दाखायदि हायां खांखाय we will be bound to ask you the expenditure for pie to pie o programo besugrang sanction sorkarni mangkha da mayaba biangni collection khaika besuk amo khorja thangka omjuk sawina ang tini jotto lukuni tapuk tai bukuk rokno hambaya farei ani kok orno mothageri kha